Bas Surya. Muatannya lumayan guys. Ini mau keluar guys ya. Keren. Yuk. Ini mau ke arah Jakarta guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel YouTube Simata Lintas. Satu unit truk VAW PT Siba Surya guys. Muatan besi kayaknya guys. Oke. Chamber guys. Muatan inti guys, disusul sama truk VAW muatan kapas guys. Truk VAW nyalip guys. VAW JH6. Yes. $40 ton guys. Mau dibawa ke Dumai guys. JH6 ringan muatannya guys. Oke. Yuk. Guys, tegak guys, wih. Ih, ngebul guys.